amaze imyaka 12 ari mu ngongo abazwa cyane abaganga barakoze cyane ndetse n'ababigeze umwuga ntacyo atatanze ngo akire ariko nyuma yo kumva inkuru ya Yesu amategeko amubuza kujya mu bantu ari mu ngongo yayashyize hasi aramusanga. Nyuma yo kumva inkuru ya Yesu amategeko amubuza kujya mu bantu ari mu ngongo yayashyize hasi aramusanga. Muri we yaragabiriye ukwizera Sango hatagira iwazagira icyo yakora umugereho atese muhamagare aranyumva mutume w'abigishwa batemera abafarisayo bafashe iki umugereho asobanukirwa kw'agakiza arakaguza amukozeho maze arakira. Nyuma y'ihurizo rikomeye asobanukirwa arakaguza amukozeho maze arakira. Ukwizera gukomeye umubabaza cyane arasindagira mukora. Ukwizera ni intwaro ikomeye muri we agabiriye ati ndamukoraho mbega ukwizera gukomeye umubabaza cyane arasindagira mukoraho. Ukwizera ni intwaro ikomeye. Tazama rehema na upendo na kutokubagua kwa Yesu amsonzi wote sio waliookoka. Hata na Petro mwanafunzi naye akujua siri ilivyo, siri muhimu sana na siku hizi. Kama tungalijua thamani ya siri ya huyo mwanamke, tungalitoka mbele yake Yesu pasipa dhambi. Kama tungalijua thamani ya siri ya huyo mwanamke, tungalitoka mbele yake Yesu pasipa dhambi. Rohoni
anazimia kwa maji tangusa niponde. Tazama imani imara, na mwili umtesa sana, akachechemea akamgusa. Imani ni silaha imara. Kwa maji tangusa niponde. Tazama imani imara, na mwili umtesa sana, akachechemea akamgusa. Imani ni silaha imara. Atinda mukoraho nyire, mbega ukwizera gukomeye. N'umubiri umubabaza cyane, arasindagira mukoraho. Ukwizera n'intwaro ikomeye.